خورا قلت کسی کو تماشا بکن نه فهم نکرد تو چی گو دج ناس و دوستان را گفت تو گوز میوانم بله کسک نا روگش لمگریه گو از تماشا تا یکمن تسچا دقا وش ben siz bildim روکه يعني وشان ويجا دس بكر tamam لا ميفان لما كون ببن امدس وشان اخذ سبكن ويجا كلام كي قلت ناتني بيما tamam دیگه از تشتکی بیجیم استاره شانو گری هیجا مالتا بعد كان پرس جمن كرت جمرة شان تقوى أزيف وام برسال تبك هكذا برسكي جدا بيجي از برسم نادر تمام تمام أزي ودسته مني چپ يجي گرانه از خناد مردسته الله يا محنكر يعني دوینا بریدم گو حنک کرد ده کتکاری حنک را از سلاوی خودشی سرچوان سلاف ویگا وشان دست بکریه میوانه ما لما کم دبن چا بجم وكا دل قدم لا درباس ببن أمي دس وشان بكن أزيد دس ب فرصة يكمل بك أزيد دس بك تمام حيا هنجي البندام با تمام أزيد دس بك أزيد كورتاجانات خوينم جمي فانرا إشخوي تماشا فانرا وبشرة قاباكم دس بكر أزيد هذا من نداته كورتاج نانا من تبري چطور زدو بتره هی پیوینک چکر بو دبلوگاوی ده در باست بو وقت شک کرد مستند گرد شک کیم هبت تذكر لي زيد بكي تمام بيجا الان اشترى فهمك شان دي قلت يا هلمي امجا قفان نخويا ودي هلمي امجا قفان نخويا وشكسا قلت يا بكان قلت يا كان لك الان شي لبندا بي وشاني بو بله گودو ya الان mesajı godo cumhurbaşkanı وا لبندا مه الان شي مالا يابا تلاخو رقمات ذكر بله وشي از بيبي نكارم تشتكي شيء او اريش جيلا تكنيكي de stüdyoda teknik çevki azne marifet luya yani او خلاق ورقت نمن لا حقيقة نخوة يجي هيجا من درفت از سكيز ندي تماشا بكم اللي يا اونلاين من قيد كوي مديت ما هنجي تماشاكر يعني تشاو بيجم از ذكر هسه خو بين زمان ليغا ماموستا برفين زندلو سلافي خوش جمرت شينه بلدي ماموستا ليغا بدا السرعة از وشاني بكم تماشا فنجا ومخيرة برنامج ام ديسا ميفانا كينو لهمبري وانا ميفانا ميفي حفظه بريز هيرمي دميرة وك هر برنامج دن ابجي لسر يوتيوب شرمولا performance بيبي وشاندن جبركو ام دخوازن اف برنامج ارشيفك جمرة وشانوغر وشانو حزن ربمينا جكرما خو قناه ما يوتيوب بشوبينن وما بدن شوباندن جي ده سبيكا برنامج ده از کورتاجانا میوان بخوینم و پشت دست به پرسی خو بکم گر پرسن و هبن جکرما خو اندکارم جمره بنویسن نه پرس جبن سلابه خو و شروع خو اندکارم جمره دیسه بنویسن گر دما ماتری ما بکه از جلمی امجرا پرسی و جی پرسن
Hilmi amca destsurat az vaka çend dakika kurtasi kurtajanta bixwînim Fermo kerem. û piştre me dest pirsan kin. Hilmi Demirer di sala 1946 de li bin xeta Sûrî yan jî li Rojavayê hat didine. Tevî malbata xwe di sala 1952 de bi efuya giştî ji koçberiyê vegeran Bakurê Kurdistanê warê axa Babûkalên xwe Batmanê. Di derbariya leşkeriya di darbeya leşkeriya 1960 de tevî bavê wî çend kesên di ji malbatayê hatin girtin wan dişînin girtîgeha kampa Sêwasê piştre bi malbatî dîsa ji axa xwe sirgunî Polat tê Enqereyê dibin. Di 1972 de ji zanîngeha Güzel Sanatlar Akademîsî ya Mîmar Sinan Stenbolê ji beşa endezariyê mezûn dibe. Her tim bala wî li ser kar û xebatên huner û şanoyê bûye. Ji birî mîmariya wêje ji îngilîzî bo kurmancî wergeran dike. Bi awayekî çalak di dublaja Kurdî de jî dixebite. Bi şanoya Beket ya Teyba Dawiya Krap di şanoya Kurdî de denk meda û bi awayekî çalak karê xwe didomîne. Bi vê lîstika ya Teyba Dawiya Krap tevî çend festîvalan bûye û duan festîvalan de jî xelat girtiye. Yek ji wan xelatan li Kosovayê, yek jî li Kievê. Bi lîstika herî baş standiye. Vêga kurtasî me min ev dît. Ger tiştekî ku dixwazî lê zêde bikî kerem bike. Li Kosovayê jî lîstikvanê herî baş. Lîstikvanê herî baş ama ew ji bêkir bore. Lîstika herî baş, yek jî herî baş. Baş e. Tenê ew tiştekî din nîne profesîne. Baş e tera xwe dîsa heye. Baş e. Peki lê zêde nakim kerem ke baş e ez destpêkê di weke pirsa min ewil hercar heman e ez dixwazim tekîliyata şanoyê çawa dest pê kirin em wê hîn bibin. Ez ê ji Rojava dest pê kir heta Batmanê Êlihê ez behsa kampa Sêwasê jî nakim. Ew tiştekî yani di vê pandemiyê de tiştê henek ez bêjim tiştê xweş bî. Ser çava kerem ke. Vêca li Ankarayê gavaz hat Ankarayê bavê min qederekî li Polatê ma ew nîzan çawa kir çar pênc meha de hate ew jî hate Ankara. Ew her hoş diçû îmza dida Karakolê. Ez bilim yani Erê. Ev adeta koçberiye ev e. Sürgün ez ji ber wê çar pênc meha bavêm hat lê di merivê sivîl her car li pişta bavê min bû. Yani bavê çûna ku derê li fêra bû. Êca bûbûn heval bavê min wextê diçû lokanteyekî xwarinê ji wan re jî bavê min guneh memurun polis bûn. Vêca ez sala yekem dibistana navîn de muxin lê sala yekem ez min ew nekir derbasî dibistana diduan yani ya sınıfa diduan ne ma berçe ji ber Türkiye mizadı yani Türkiye vak mahamuya yani ji ber tenê kurmancı hebû û nizam havalê min gelek Ermenî hebûn Ermenîkî hebû Erebî hebû ya Erebî ku li kolanan me bi hevala Türkî tune bû yani levzek tune bû yani peywek tune bû. Sonra li bavê min hevalekî wî hebû mamosteyê zimanê Tirkî bû. Hatta okunaka merak neke vêga evê demeke nêzde wê tehînî Tirkî. Vêca gelek navî wî ji Mêrdînê bû.
ناوی جمالباتان ملیه belki تزانین هري 10 مليار من أبي بسمة aşira milliye هري İbrahim milli İbrahim milli هري بجا ما دست سدس ما حتى نيبرو از بشوما دبستاني بيشت نيبرو او دهات ما دست هنبونا تركي جاي كي روجا شمية ده وزيتا بمت شانوي نجا الكي اوكا يعني جرينجا جبو چند سالی دناویر چارده از مظنم د پوله ده بله من هنه يعني هري همه بتشوفوا هذا من إذا من بره شانويا devleti. هري زانم چه تماشه خونا روجك هابينه ولی او در هنری ویجی یکی کارل ابرت bu یکی akademisyen mamur şanوی bu konservatuarı او hem در هنری جدما هیتلر راضی bu akademisyen tezani profesör ويب gelek hatibun Türkiye. Gelek hatibun, gelek çubuğuna valati dinci, çubuğuna Amerika. Karl Ebert u Max Meineke hatın belirli konservatuara Ankara'yı teni beşa müzik bu. Şanot ne bu? Bale, kant ne bu? Tabi müzik bu. Önce Nüvit Podallı, nizam ki bu. Cemal Adnan Saygun, nizam bu. دویدن دیگه وقتی کارل ابرت هات بشه شانوی بشه اپرای بشه بالی بکر بده زور او درکت listikvani akademik derketin yani o min juan او kır او وی لیستی من وقتی من تماشا کرد تشتکی acayip illüzyonek بمره چه بود منصور چاوا illüzyonek چاوا دیالوگی وان هموان کته وکا بانتکی من تومار کرد قید کرد کته چین از دیالوگ وان کی نزانم لی از وان دیالوگا جدبیم دست کرد hep gaz az nizi şanوی من yani Veja, cara yakın bir mamostera me listik avkı hatta serisi beyadına razı. Tesir insanın şeyi. Veja her haftayı bir car se car düşmüş şanı. Ve şanıya devlet yetişti. Evet. Münasebet bir kuhana. Çar ahnevan bu le Ankara'yı. Hep çağrıncı biçim yani. Yek Platik, yek Dostoyevski, nizam Çehov, nizam ki, Arthur Miller, nizam yani gerek Nidisa. Veja Roja Katku min ev şano, ev üsluba ve şanı min açtı. Jiyana rasti ya resen dure. Bu ev üsluba var ve şanoya Reinhardt yani Berlin Ensemble Max Reinhardt diyor yani ne o ki vega am de peyden حوالێکی من هەبوو ئەوژی شانۆگەر بوو شانۆای دەوڵەتێدا جارێکی مگۆ ئەردەوان چاوایی گۆز باشم ئابوو مگۆ تێتە هەرکو دوبلاژا وێجا ئەز کێفام ژێرە نەدهات نەخۆشداری نە عالی تێبوو یعنی شتێکی دم بوو
Jê dûr ketim. Duê da navberê de zanê Ast Ankara Sanat Tiyatrosu min ew şaneye ku ez dixwazim li wir çê. Vêca ez bûme abonê Astê yani min kêwan temaşe. Hem li gor fikrê min bû yani civakî bû min caran. Ne weka vodvî nizam işte baradayı yani ben işte baş mesela min cara yakın li benda goda li wir temaş. Yani ez hindi ez bûm Samuel Beckett. Vêca xebatam dest pê di wê navberê de me komek hevalan me şano me komek çêkir amatörî bilîst bu radyofonik listeke radyofonik bir yürek satıldı. Bir Türkiye bu her şeyin ha. Me ew adapte kir ser şanoyê em lîst ji astê çend yê berpirsiyarê asê hatin temaşe gazî me kirin piştî temaşekirinê bu em ê lîstikeke yeke ji Tirkiye ku yekî nivîskarekî gelek baş Sermet Çağan yekî çepkî bu lîstik lisandiye bi navê Ayak Bacak Fabrikası. Bu em ê wê bilîzin çar xortên lîstikvaniyên ciwan ji me re lazim. Vêca em hemû weke tekst dane destê me ceribandin ka çawa dixwîne yani vêca ez ketme nav wan çara. Cara yekem profesyoneliyem dest pê kir. Ayak Bacak Fabrikası. Li Astê. Dûra lîstikeke dê hat ew jî yeke gelek kêfan jê re dihat ew jî îrlandî bû. Brendan Behan lîstika bi navê ya navê orijinal The Hostage yani bu yani an jî esîr. Min ew dûra çend salan min ew wergeran Kurdî vêga amade. Başa. The Hostage. Vêca sibêjim em lîstik me dest pê kir. Navê wê Gizli Ordu bû. Em lîstik. Qedereke dirêj em lîstik. Gava ku min lîse xilas kir wê salê di ber xilasbûnê bû min lîstikeke din lîst ez dê de ez tê de yani vêca ew jî nivîskarê wî Güner Sümer bû. Belkî te bîhistiye Güner Sümer. Navê lîstika wî jî Yarın Cumartesi. Ew jî gelek bi salan hat lîstin. Ez jê veqetiya lê ew lîstik yekî din rolê min wergir û dom li Astê. Salan. Vêca ez hatim İstanbul. Ketim imtihana ji bo hilbijartinê belkî hezar kes zêde hebû ketim imtihana güzel sanatlara ketim. Çawa bû bizam şansê min lê hat bu qezel çıkır. Elbette. Vêca me dest ew kir ez navî çi li Ankara çar birayê min hene û dixwê ew hemû jî diçin hene diçin zanîngehê hin diçin dibistanê yani vêca barê bavê min gelek giran e yani
Rastım. دباریه اذا مگو متخص کو اس دبارا خوا بجی بینم جبابه خوا Hı hı. ربابه مجمره پرنشی yani Evet. من هوال چند هوالی مهبول شانوگت جوان را گوت یا اون چیت کن دبارا و چا چدی گو ام بچنه دوبلاج Hı. Veja مگو یا میشه بتاشی بود Tamam. شو كان فيلم كده دبي سي بي هبول له هبول كبول من جرب عندك بالتصادف من راس قلت هنجي Hı. هنجي دوبلاج شاب بلكي تنزعل فيلم Yani بيجن امورس شيتكن يعني دقيقتين سي دقيقة شيء 4 dakika 5 dakika usa hı hı. o 16 milimetre film dilizi stüdyoydu. Hı hı. Televizyon yine demek. Televizyon Evet. Hı hı. ekran stüdyoya halo tünen yani bütün tenaseli fatçe mikrofon tanesi ve de hepsi yani Demama da hesana. yani hiç yani belki ilkel yani hemçi bejim işte ki Hı hı. o kadar sahrayı de bit kole yani işte ki vaha ve şu bu speaker az ne hünermendiye dublaj ya işte ki değil mi yani zanaata ne sanata Hı. zanaat Evet. nece Evet. okuyayım yani şansın bir had o az çu kadar ki rojaki jumra gotin go yeki paraday filme katiye tede yeki spete yeki paradayya gotevi denk gibi jumra ne gotin role serekeye Hı. Şimdi de speaker gotet çarpınç karşıya bastım yani para yani Hı hı. Evet. Evet. bazı sonra Zilistan tezi sonra palto ilk bıkır. Nece mede speaker her bir şey az turs limin şeydi. Ya çıkmak lazım abi. Evet. Navi filmi The Graduate, mezuniyet. Hı. Dustin Hoffman. Wow. Yani Başka vega sağlar de mugo demek etti o Mehmet Uzuncu bir hayat. Kari var eseri mesela. şey Mugo demek etti o Mehmet Uzuncu bir derbas bu ya. بله دماغو از لأنقرة بو ممت Hı Uzunji hı. kovara rızgari hebu lur defter Evet. kovara defter Hı. redaksiyona ve çek Hı. dur bu hava em le Kızılay'ı pasajı kabul dur da berve megele kabul ye çapkır o ye kurt yani Evet. navalan o hünermendi heja ye bilen Ahmet Arif abi. Evet. Evet. Yeki Vaka والكتابخانه كان هذا yani gelek muinastır yani vijim min nastır yani sağlan mehemdu nastır. Hindi Mehmet Uzun üser destanen disekini. Hı hı. Mesela üser kela demdimi. Evet. Nizam üser o Gırg tıştı beganay biramin liser okeyci. تقدمها بو بقناعي بيرام قلقاميش أري Gılgamış زميلي ما هو برسي أفسا يعني او قلقاميش مرة او باندورة كمزل سر شيء hı. يعني شوها يعني مقابل هنا تاريخي قلق باش بو لعمري يمكن قلق
bir değişim yani Mehmet. والله أم تبي بيشن يعني وك نفسك جمالة هري بس تسير المكر Ha. مقول أزي أطبعنا سر الاستيقاظ طيبة دايو أقرب وتشاو دست ب ويريس كر وتشاو بريالك وسادا الاستيقاظ تشاو هات أما ذكرن Ha, tamam. Bili. Kerem'te. أبي بريالا ويريس كر وتشاو دا تشخور الاستيقاظ جيران تشكي بريالا دا بقول تدخل بريزي Ellistik dema okey bu. Şu bu. Dönemek okey bu. Aşiti. Dema aşitiydi. أري أري Bu demi veziri Çandi ok bu navi çiğ. Ertuğrul Günay bu kişi mi? Ertuğrul Günay bu. أري Vi Lurji de vezarata Çandi de Çanogere kabu. O Çanogere navi vi şey ok naski alan vi naski Emre Erde. أري Endami ITI bu. ITI çiğ zani ne? ITI International Theatre Institute. Enstitüya şanoya ya namne tebeyi. نعم نتبي أري Türkiye'ci vakas siyu hasadu siyu hak volata endame veya Türkiye'ci. أري Ev merivci okey Lur Türkiye temsil. أري Gerheynere konservator cehem le Avrupa'yı fandiye nizam fandiye ve hem jul okuyor. أري ve cariki hatta cemmin bu adzanım da hakikate de gelip tüştene Ankara'yı gördüm. Aste, yani şu lübedre, tüşten testi u sağlana kutu lüser Samuel Beckett lüser u Kurd di ne tane lüser milisavi lüser ku zanıngahandan zankonka'dan da akçekti. Tez amade ettim bu. او tez kondu hayam cehe bu. Nırkhandine أري lisel analiz kirne yani analiz. Yeki postmodern bu nediskari أري Samuel Beckett yeki postmodern. Postmodern dünyayı da yakan bu. Cara yakan we the speak. Jiber ve nediskari gerek gringa yani gerek dünya bir vaka kabile ki mihenk bine yani lijo. O ma Bertolt Brecht şey aynı rezede ya Bertolt Brecht. أري Ve min kefan jiber çe kefan şarkı amdik şeyinin halkeme amdik şeyinin İrlandacı dikşidir. Tabii. Jiber az her nezik bu nezi Samuel Beckett yani hem yani ki nediskar hebece İrlandiya az nezi vandı. Gridayime yani belki peşeroju da adı nasama hoca İrlanda'yı. كيف هذا تجي هذا قلت له لسكك أمي تبليسي يعني جورجستاني بالدنيا إذا جرى بيجي تبليسي أري بتيجي جرى بيجي تفليس Lui festival ve çevbi çilu de Valak ve Beşari Festivali dedik.
Önce Amerika Kurdi beştari bıraktı. O söylemeci LTI'yi UNESCO. Evet. İşte acayip. Pişkiriya xurta. İşte ben de speaker. Duve demeyde derhileri ve havale ve Mirza Gazi Minkır govara gorda bilirse. Ha. Liser ورقري مخابطان سر ورقري وندى نغنى خون يعني تكستيك وما جرباندن شكل بروا يكذب بروا شكل دخلت بيجي يا ام ناخذ ترى كانوا كان متعرفوا ما اوجي جرا ولا بهاد بشاتين ما جات ما خرج دور بو قبلك يو حتاكو هري او تم تنبيرا من حياتك فيها رجع باورم او كاركتريك وازي بليس هذا ميرزاليس نعم ميرزاليس ليس كذا او تبليبو يعني قالك كيف امجي يسكي رجعات بو يعني بيجم نخش يعني عجبان بوجي يعني قالك كيف امجي ديسا رجع من ده سبيكر وما بروي تشيكر ده aynı rojede امشونا Gürcistan Tbilisi. Valla Türkiye yeki din cihabı. Şanlıurfa din habı. Avcı نویسکاری که شانوی هیا پیپ حتم belki اوقات هیا پیپ حتم الغريب ناي diskeke monodrama ya amece em de beşa monodrama da hani de festival evet yani yek kes biliydi evet yek bir cihat Türkiye beşari festivali bu avcı pip berhama pip hattın binavi Adolf belki tabii evet havali ki behebul Ankara'yı jimin mazımtır bu Şano'ya devlet ede karşı Navi Semih Sergen Lavi değil Navi ki bu Sergen şey Burak Sergen öyleyiz hoş ciliz ve keyfa festivali Jeonahat yani şuma Adolf şuma ne Kanuni Sultan Süleyman ancak işte evet ancak yeki din yani yeki Nasrettin Hoca mesela anbeşi yeki veca jiberku hilbija avkavan şaş şey bu listamı bir peşveç سروکه جوریه یکی نامدار به دنیای او بکت دلیزه او جی waiting for Godot dلیزه لبنده بکت گلک نناوی یان ماک ایلن belki de bilgiye yan mak ایلن یکی گلک yan mak ایلن Bakın ne Gandalf ve çıkıyor ne Gandalf bu Yeki İngilizstan'e kraliçeci Sir Halata Sir evet nişana sordu evet am ve demi ve Gandalf vidinasın ten bu am binavi filmi ku mesela başa وقتی من خلاص کرد مداوی کرد من سلابا خدا از ختم خلوصی من دست روی خود حافظ کرد دلی ببو قد دلی یا مکالین کته هندر خدا لشانوی کته هندر جمله چی گفت ثانی گو
Samuel Beckett havale mi bu? Gelek havati. Gelek havati mi behevdu? Ez bega ez gelek de eşim xozi liver buna Samuel. Aya çıl sala şu sala hazaru notu da zanım. Ani tam dirokaz ajin zanımız. şu او مر نجاد بخوزي لبر بونا و ev خلاتك خلي مظن دامن يامك bu ve Kurdiye denge ve Kurdiye behsan damen yani Samuel'de çıkas hiçbir avkavi ya İngilizce ya orijinal yani çıkas o İngilizce İrlandiya yani ne İngilizce Evet. جهاد اوكي وكا كرديا سرحدي ويا نظام مردينه يعني جهاد Evet. ها جبروي جو خذي الفربونا وتماشى بكلا من جلك من حقاش باش ne okumettir yani cümle sürprize kamazın şey liser zaman Ezi liser zamanım yani avkamın liser zamanı ne işte ne liser liski ezi yek ne viskarım az tane vergaran çektim az ne az tane listikman derhener mi ya az tiştekin karım Evet. berhem jinebiyaz mi karım tiştekin Rasta. muthoş Beka az zaman gerek giringa jibo şanoyu Rasta. Tam ev şuruva mekalın tepe ve got persa kaminu sahabu. Ez bu grebedim. Yani tabi listik الجي بياني جليستي نوا تلبات تماشاوان كرد جتا او ليست هذا ليستن ازي çabajım nerina tamaşavalin kurd uye biyani çabun judayak navera ve nabu minaka kujbo ve bejim iştara le festivala Erivan'de de Ermenistan le Ermenistan le Erivane ma amkat festivala ku ya resen yani ما خلاص ام الروجه داوي الاوتيل دمان ام دغريان وايوارجي ما تماشت ما كاري خو خلاص كربو سي روجه ما هبو بو چه ام نکارم بگرم de davya festivali de şahi ekçeydi. Herkes beşler forma işte ki okay yani ya formalite ya evet biraz bayağı etkin ve lideran digarın ve cara se rojeme cara duduan telefon jimrahat oteli bu bazı tara haberde amet işte tara diyor hafın cemmi le Erivani size hayat eci ne ya? 5000 Kurd hanezan. Evet. 5000 Kurd de van ev Kurd de dediği ezidine. Evet, ağlaba Kurdun ezdini sen. Gerek akademisyen, avukat, nizamçı, yani gerek işte yani lobiye kevan heye, bu gerek devlemen genç. Yani vaka gerek başlıcı yani elegezi nezi Erivan'e Havaya ezidiyati elegezi vaka kovarak rojname eklefteri binavi Riyat teze yani hayat eci. Ece o gotun بلا جمرة شبكة بليز وأميت أو هم والاتية منا أم مجبور خسكاوان بجيبين قلت أو كرد هم والاتية منا
جمنه اري تو ارمني جمرة اها تیم بو تشتكي عجيب جمرة قلت أبو صالانة هذا هي حقي صالة التركي تشتكي وهم نبي يستيج جمرة قلت تبهم والله مي تمربي مي اري لويدري مقول تمام از كاليبري بو يعني عجائب بو مقول أزيد بوان ربي شبكة دين أد ليستر اوكي صحنه كمنظم قاسي اها 1600 كس كرسي هنا كده تجربة او خلاص او ملي راسي ملي تشابي ود اورتي دجي تيبلو كانت تزاني يشانو درجه هنا اها لون اري جي كوريدور بيجن كوريدور ده ها يجي هم هاد بيجي 1500 كسر يعني كيماسي هذا وقتي من ليستيك بالداوي كر من أزبيجا هوقاس أو بومون بيجا من جانا جابي خو التماشاوانا عند دقريام يعني اري أب ليستيك مساعدة جبو أو لوان تماشا اها هن كسان دي دقريام جبرتش از كردي دا يعني كرديا وقت كرديا وامبو يعني اري اري بقريان يعني أكبو وقت من داوي كالأستركت من سلافي خود حرمتي خود مخطوان همو رابون سرپيا يكرونشتين نبو أزو ساولو أز محجوب بوم يعني ياو أم عادة جديد كل رونشتين إذا هكذا للشبكات أصولا للشبكات اري راسه يعني أنجي يعني قلت يا ما يبياني أجي مناك كوانا صرقوا لا اها اري ابدبي ومن ابغوتا من وكا ديمانك بتشوك السريتو بم تماشكر دمات بشربي فestival مقدونيا ريفبري فestival قلتنك وسا شابجم كويكي كرد لو دلخوش بك قلتنك وسا قلت تذكري ويب تمام بيني بينام بجي ارين مقدونيا المقدونيا بكلامك فيستيفال مقدونيا ده ده كس من ناس كن يك فيستيفال سروكي فيستيفالي لوكا باي جوري سروكي جوري نينا مازور نينا اصلا ألمانيا لألمانيا دارا شانوغرة درهنرة يعني نظام شيء ألمانيا إذا أوجي هردوجي جمرة نينا مازور قط أوجي عمري هي حشري فيش يعني ناس كي عالم وناس كي فرد في جريك في عالم ردار زي بشجع برسم وجا جو ويجي جو از جلك ناس كم السر لكوليني من هنا السر سامويل بكر أتشوف زمانك خوش أتشوف زمانك خوش شما دنيا بين ماني ناس تحقق أو ليستك ورقراندية كردي ديسا بهنا سامويل بكر هي بيترتي شو قلتنا خوش قلتنا ها شكي وهذا يا سلوكي فيستيفال جي لوكا كوتا تباشا كتزاني ها قلت بري من دقوقي كردي وكا عربية زمانك فجأة وقتي من
temaşa kir denk hat hayır mı? Çi zamanaki hoş. Yani ev min xabateke baş kir li bistü se bajar volata. Heke hin havale bin mesela çen hene li Almanya'ya li Amsterdam'a hene mesela opera li darxistin li bergeravi hünermendeymeyi ki heja kavan emir çekir. Tosca operaya Tosca şey bu. Hayatı şey. Hine li Fransa'yı haber ettim. Yani diyor ki mesela gerek keyfanti az beriya vitkim Mirza ve gerek keyfanti ku lüye de haberten baş ser zamanı var. Yani ev işte ki ama havcana yani o kadar çi riyame nine deste medya em heka zamanı var bir peşle ne bin şanoji ve peşle ne enstrümana baş ya şanoji zaman dura stehen ya heri sereke zamanı heka zamanı var baş bekar neyni devê xwe derxê babêjê nav temaşebanan bandorekê li ser wan çêkî hingî te zimanê xwe baş bikartî yani ew kam ev fikrê min ev yani şo bijim tişta rast yani gotina te ejî peyvê gotina te me istikbal kim yani tenê li istikbalım ne tiştekî em vêga wer nekî ser mijara şanoya Kurdî bi qasî ku te şanoya Kurdî dîtiye tu dikarî şanoya Kurdiyekî şîrove bikî ji me re bi salan ez dibînim yani hayan ji hemû koman heye li Amed nizam hemû an nas dikim yani nasê min in ew li xwedî li min derdikevin rast em hemû ji te re hurmet te digirin yani ezî hayata ji vê yani şteki insaniye yani ez ê tenê li ser du lîstikan şîrove bikim du lîstikê gelek min gelek lîstik aciban diye bila ji min ew nebin ez ê tenê kesê ku dilê xwe bigire nîne gotinê xwe serbest bêje gotinê xwe serbest bêje kesê ku dilê xwe bigire nîne bence yek beriya du salan min lîstikek temaşe kir lîstika jiyanan nû lîstika ku ji çi bû navê wî yekî Charlo navî çi bû Charlie Chaplin Charlie Chaplin tenê ez lîstika tenê ez behsa te bor tenê ez bi aslê xwe filmeke herê adapte kirine muhteşem diktatör herê navekî hoş lê kirine yani çawa ew tenê ez tam peyveke ew nazîst nazî faşîzm peyveke dîktatörîye faşîzm tenê ez wî jî we lîstik ew lîstik weka wê lîstikê wî lîstin di cerbê de herê ew jî gelek xweş bû lê ev tiştekî din bû
تێدا فیلم ji filmê hê zêdetir bû. Yani Charlie Chaplin kir û derketin hê jorî. Yani Charlie Chaplin dibin dema. Hoqas hoş çêkire. Gelek yani ew çawa bêjim kêfan ji şanoya Polonyayê ratî. Ez ji bo temaşewanî ez diçim Polonyayê lîstika temaşe. Hoqas bize yani bêhna wê daha yani enstrümanê wê bikar danî. Ez nikarim binirxînim lê min gelek aciband. Min got ev lîstikeka postmodern. Yani gelek nêzîkî Samuel Beckett. Em dest pê dikin. Yeke din ev qet nebêjin ku ji şermola derkeve ay lîstik. Ez li her derê vê dibêjim. Lîstik panoptikon. Ji alê performans hat lîstik. Bêpeyv. Term hareketê terman hebû, serokî, dans hebû, müzik hebû. Tiştekî acayip. Yani hoqas harmonya wê, ahenga wê û ansamblîteya wê yani bi hevdû re tişt carekî çavê xwe vedikin bandoreke mezin li ser temaşewanan çêk. Yani ritm hoş. Wextê lîstik bidawî bû ez şaşma min got çima hevqas kine. Hevqas yani hevqas kêfan hê ji hişên derneketiye. Yani hevqas ez jê ew bû. Yani min navekî wî dî heye belkî tu zanî bincavkirina mezin. Ew bincavkirin min di nava xwe de min ew kir yani min dît. Tehîz kir. Hoqas tiştekî xweş çêkirî. Yani hoqas. Başa. Malata baş boy şirobente varım ger heval van gotte de bizin ew jê ser binid bibin. Amorun ser lîstikvanê Kurt yani bitte pêdiviyên lîstikvanekî Kurt gerek çi bin? Gerek xebat li ser ziman li ser canan li ne kêmasiya wan hevalanin ku li ser dikê nikarin bimeş hene yani meşa wan ne rast e yani weke difirin yani em zanî li ser sanî gerek li ser çarlingan bimîne ji xwe bawer bîsta bawer bi ziman bi livên te ifadeyên te her tiştî dibe li ser dikê bimîne karakter çi bî bila bibe kêmasiyeke me heye em Kurdî baş napeyvin. Yani ev tiştekî teknîkeke din heye li ser hev dipeyvin temaşevan ji wan belkî em bêjin 20 metro 40 metro dûrin. Ser hev dipeyvin wextê ku rezonans çê dibe deng diçe heta diçe yeke din li ser diqubile li ser dikeve nagêje guhê temaşevan.
Bu temaşama keyfam nakit. Yani diyaloganda belki bir diyalog bir keyfam kırın. Yek bunda. Demek ki heye. Yani ritim heye. Ritim. Bir sekini mesela ev naviçiye beket ev tişt insan diye. Gotiya PV beji biz cırfete bir sekini. Yani bir saniye bir sekini dikkatim beji. Yani ev bir teksti kodan insan diye. Adı bey o hareket ve vaka enstrüman be yani senfoni be yani bahadura be cev ne dur be anladın mı? Fakat bey او به زیده زو به خبردار دبی حرکت شی لگورا ویدی yani tışt kim düzenli ya anji liser nahat kabata wan dibê ne giringe ne minne jeretî ecin ne tiştekê rast diçaneyê de her tişt mîne rûniştin her tişt mîne yani tiştekî din ziman dibê ku tu ziman baş biafirînî Rastım. yani zaman her tişt bi ziman ve girêdayî Edin Maşa İmam او tabloya lepişte او tiştek nuye yan tablo piştek balam kışat ju kas azej persim. tabloya ke min gava ku ez çûma Yewlenistanê Atînayê li wir derî û ew dîtin li der dora wan antik şano hebûn tiyatroya antik hebûn ev jî deriyê kulîsê bû deriyê kulîs ne deriyê şanoyê ya sahneyê deriyê sahneyê bû min belêyî kişa dura min boyaktır. Wow. Şkerebe xoyin kibdariyem tam em bibînin. Aliyetim ve. Tamam. Evê tam xuya dike. Destên de savê. Şkî zaf xweş xuya. Ez ne ressamım ama amatöriyim. Nana ku dilê te pê xweş bibe tişkî xweş e. Li ber çavê min zaf xweş xuya kir. Min got di navberê doka dema me jî temam dibe vêga pirs nehatin hevalê me rê hevalê me Sadîn Yeşiltaş jî ji ser stavê xwe dişîne dibêje ez bejna xwe li ber te ditewînim tu î dewlê min î dibêje. Deme çavê wî. Mala te ve Sadîn. Vêga tayba dawî a kirap ku derfêt ji bo pandemiyê derfêt derbikevin tê dîse bilîzî? Na vêga lîstikeke dê hine hebû lîstika ya Samuel Beckett bi navê Happy Days. Erê. Rojên baxtewar. Ew du kesin yek jî mêr heye de lîstikê de. Ew jî lîstikeke gelekî baş e. Duê ew lîstik haya şanoya şermola performans haya wê duê lîstikê heye li cem wê ye we de ye ev lîstik dîza xweş min jî daye yani baş e. Dîsa ITI ji me re gotin berî pandemiyê gotin got em ê ji bo par got em ê dest bi lîstikekê bikin min got lîstik ev lîstik amade ye
وانجي قبول كت وما از حاضرية فكر وما لسكاكو جن بليزي ويني بليزي ويني وويني بكاركتر على وكا أري اوكي نادي شيء كاركتري لبندا غودو عيني وكوان لود بكاركتر ويني وويني ما ويني جديد الناس تكنوا أموين هنا ما بيجي بلا سبريز به يبدأ ماشي أجي هيجي لبندا هابي دايسة يعني لبندا ماشي كو بأشكالكن كو أم پروايا خو تشيكن بكفن در كفن سربكان يه اب بانديمي وكا إنسان أراد هر قوتني درقو بانديمي لا الراس يعني شبركو كفر لسر هر ريدينان في بانديمي كس نكاري تبقى خوب كي يعني أزوكناكم يعني نبو يوم شاوركم يعني لسه خباتي خود دومينم يعني وجه من قلت من غاليليو تشيكر يا اوكو نبيتشا يا ألمان مش بيك وين حاصل فيكا مقول هي دي مقشن داوية برنامج تجي عاجزنا كنا قالكي بخو از جواتات ثير نبم يعني حتى شبكة تبشتغلي أزلت بقدر بكم قالك كيف عم الجواتات ميفانا نجي عاجزنا كنا راسته أوجه قوتني برسم بخو قديان چند برس من يكون مشتري شاندن من نكرن جبركو تدناب قوتني ده برسفان وجده برسا دوبلاج برسا بكت وجده من برسيتن بداوي كر يعني أري حمو برسوا حموان هاتا دايم مالاتا أفا أزنير برسا كنوج بكم دا بقول دا تدسبك ده قلت دستيمني تشابك جرانم بقول أزنير برسا كنيجي بكم شتا مالاتا أفاش بو بشتر بني بدأ صورة هذه برنامج داوي بكم تماشى فان نجا سباس بو بشتر بنا و دماغه مرة بحال بكر اف برنامه ويلسر يوتيوب شرمو لا پرفورمانس بي قيد كرن الوري بي وشاندن شكرما خو كسن هبا له غري خو وكسن ناس دوستن خو جي هيدر بكن لا تماشواني ما زدبن اما هفتها بي يعني باكي دمك بكوينا بري دشي ميبانا كي نودي سبين همبري و بخاطروا شباب مني خوش بيش انا نمين المهم تبسك انا زي وشاني بقرم تبسك انا استمد دام بكن